Pamirsa para biku sange sareng umat Buddha ngemargiang bakti puja centing ring stupa Pancabala Brahma Vihara Arama Cina Bakti Tiratana inggih punika Buddha Dhamma tur Sangha. Parikram inucap kemargiang sedurung para biku ngemargiang tudong nuju Candi Borobudur. Kanan pingit kerasayang ring stupa Pancabala, pinaka replika mini Candi Borobudur, merupa lonceng turmadaging relik suci Buddha. Ritat kala umat Buddha sarang para biku ngemargiang bakti puja centing. Genah inucap dados penaut utama ring Brahma Wihara Arama, utamanyane ritat kala Waisak. Centing inggih punika ngewacen parita suta kantos meditasi antuk manggi kanan dek-dek ring mana turna lebang ajan dhamma. Ring pamargi inucap umat sarang para biku nguncarang parita mewah sutama basa Pali, Cina Bakti Majang Tiratana utawi tiga permata agung, inggih punika Buddha, Dhamma, miwa Sangha. Sili tunggil biku saking Thailand sane pacang ngemeletin tudong, Bante Prasan Tongcai Maosang, wau pini ke pertama ngemeletin tudong, terguyup sareng biku sanelianan saking makudang-kudang negara, dani Maosang, nenten ake pamidabdab sane kemargiang, wanta makte piranti sederhana tur sane kebuatang. Oh, yang siapan sendiri bawa tas aja. Biasa para bentik ada bo, tapi ada yang bawa, ada bo, ada payung, ada tas lah ya, tas apa yang sandan, kaki, kaos kaki, siap nih, yang kita siap nih lah. Coba pakai begini. Tapi saya pakai tas begini. Tapi para biku sangga pakai nama tat biku, ada tat biku. Milip lagi satu lagi. Tios pinaka Cina latihan spiritual tur pengendalian diri, tudong, taler dados simbol kampanye perdamaian, miwa pesan harmoni lintas umat tur budaya. Ya Seriuli, Bali TV.